men sang mau ngan ran wat pan wat kong chai liu story ni tuan ayu kos saya kaparpan memorki moren Pohnmwahso mongkot pwe kita mabuk sarokat tete mia kalau kapan Pohnmwahso mia consequence mia irair cabangkan lelang makta sudra kaunda Pohnmwahso mai kameleleme aramas korso chip sapal chailken Pohnmwahso okay boy Pohnmwahso tuetra memorkin seni sudra kotlale sudra kopung pai okay so ansama chai muitan Jesus Christ chail Mour chailar kin jogata me ngenen Pohnmwahso mimia ke chailar kapakap ke chail men wokla ya chail wokla a Pohnmwahso sudra automatically kokola makatra Pohnmwahso ta kachari paliano suik iya bang kokola okay karita kasambal lesenin Pohnmwahso pweki tamo puksaro masani nan irokan mi wat katarayo labem batake sa puno sa kwalu ako sa saya ma Pohnmwahso ay bang poputi so lang Pohnmwahso ken poputi pokita so jabararang ko tuwang Pohnmwahso yer ko chote yangi ko recheck te titek suik kalatangi okay nan labem batake sa puno limao so wegi so jabararang ko so sawasan ko makchama mor ko Pohnmwahso udan jabang pop nan morin solang ar kasambal tolul kasambal so ran mo pan wat ko ngal story iban sang makola wanan so yu iban wat ko ngal story kan me imitate me study me wat campaign ngoi me bit Pohnmwahso ge bwegi kamele le tolul maktaban men chang marara itibak patriot wanda dog mia tabanak tugutuk bwegi iya tugutuk menan same spy weno emasani got kungoten pokata tueta nilimata kolokol parpara perperengi archaban member pilata kot kaidek Mour makta anlare so mesangan rangut pangotokong ngajal ng Chronicles Riyesak Lemao chupang watakalapon lelisak wano Chronicle Riyesak Lemao lelisak wano akachen masani amasaya nanmarkian suda amasaya uyala nanmarki and nanmarki niya sambar Riyesak Lemao o kakaun kinan Jerusalem ren sambar Riyesak Duao anono ye seoaden men Jerusalem e wiatar tama kaparanda kupuran kauno ap ne man sayran oh kayong point me mene yoki yang child mo nan marke mana niya tepan wato ata kodi eken men kaparani ta kot wiata kupuran kot ap ne man sayran okay ni main sairan ituan ay share ayo pil mawasangkan kasampalin na child mongyong pagkano mangi isme 100% loving him isme udahan uya sang mekan ni apa ko pagkakot te main sairan te sansaliki okay so jaka kuya jawasa cabang wata puksarawi jawasa tama ko pranggot masani mak cakap magap menseran peranggot masani kuwi kalok cakap kuwi kalok ap menseran okay so ime wasakos ko saya we aku peranggot apa menseran ki eso jo whole are dead okay makaritanan maturi riau selisa kizua masani yang chelen udan pakong kot pulitan na tel mongyong na loyang atay kamakit palora teka wiya me go child papa a child toto a child kalok te a child papa
Pagjaga kuya ko prong god up ne main sairan. Amakaja baka kauno taban wuya. Niso ta main sairan. Okay, so we commanded to love God first. Kauno ko ligong kajak tam pakongi. Makaja pakongi melel jasajoga main sairan ki. Wuya sa polmangod tato. Taban asa mi taban wuya. Pangs chopang taban wuya. Roson bantatok, Kela bantatok, Kabarana bantatok. Okay, the joy of the Lord is my strength. We give paranen go taban mimi, nanacham nong yung abang kakela kay kitang. Giso kasambal, challenge bakong god, mona tay papai. Bakong, mona tay papai, atay bakong, mala yung atay papa. Okay, I live in a yo mo. I live in a yo. Me koi manakap koi ye bibine silly ye bibine dong ya. Okay, on ya kabaran estu ya tam me ko trio estu kamatak ap tame ikita ko point up we me estu pa on Jesus ai bana so la bang go to life po we no ka nu wong ya. Okay, an sama ka pa on Jesus an sama ka pa on God ya one point no. Kesaro di ka naman karmas kailong genug nananchakuwi kapakong God. Amen. Karusya kan magin pipinet rebel manogela mamiyari raeli remanogela mamiyari nono o arama saman pipinet ay asa mesotra godre. Just to kak solang, just to kak handa ayas a god ayam pipinet seliabe. So mong yung osamin, mong yung ananib sapal. Amen. Anyway, tami ikos ko sa yaga point up we ki kitanasa. Me chastupan papa coach ke main sairan. The main san. Moga ada wrong motive. Udan kitan baka coach. Ima loyang ada papa coach. For ya one point of what come what may will not stop you. Tama bang go do sa bang gawi gudi magamele baka coach. Okay? Traka bukutan baka ko traka bukutan wong kauno kai de lutu papai ni bakongi so mana kapot nan markia papa uya ko prango tapo main sairan hallelujah number yao uya tar tam kapranda ko pran kauno ap ni main sairan ni an so me alayer manaman matangata kemela lapalapoko o kemela samaro tawa absurd sotra kemela neral serico pues ni tawenta me kauno masani nangosoneten Moses Sam in sotrapan kamakam kila tipan neral seriko o serikan sotrapan kamakam kila tipan samarail o inarail aramasaman pang kamakam kila tip me pen buyata ngi me kareta wasay kin kakela kayang o kaya ramas saulang rakan matawa o na iseriyo kat katiwo pansula baba ko twat na iseriya katiwo o sa kasali yung child me mo sanga tramas na narail tiyak mo nituan Moses akawit kinarail ng kusonet tipen baba aban ben tibeki na serious to bangam gila tuweta tipen na seryo baba no to bangam gila ma physically kamerail so chabang kita cha morin so long and so what in the spirit ni balian ngen ama naman kitay pangkating kita pacay ka monggot mababa wambaron awambaron no ala la poto mauren goto stroka mauriala okay ibam pain uyata ibilbil poyan Mour la so ime Moses kawit kan rain me ama naman bam pain kam kila tiba so ansa manan marki masaya
kasabultang nanan marki ekamela Israel kan me deep okay me wong kosoneten god apo kapitalan Israel serikan no wasan wata kosoya ira chikle mau nan marki amasaya katin kosoneti all chorus o katawdok en suda o pensamen ong ne puinan kariskai nituan panay kan merakin kosangya o kasanedi kaunen sombe kan en kaun da puin en sombe kit o puin en sombe ebuki metiangaki all chorus me makir sombar yesa kota chorus patpana me 300,000 sa sandani bombe at ngol ebuki kit nen low silly low 300,000 sombe bilibil koimet me onopatar mawen koya kan tatong kotyo o men sansa ebil kotin pointa sombe 10,000, 100,000, 10,000, 100,000. Odd ngol bukikit nen lop sombe lop sang Israel me 1 poinerail karanyang 10 payo and silver or ton kaitek 10 ton payo and silver Absogop man patola renan markio patowanong. Komter katkita sampe yan Israel pukat. Kauno soto katin yeyang aramas pukat. Me patosang wen paliyapang. Kom kupura merapan kare yang komi. En kelay nan mawen. Ab ye court me saboliman ke manaman a got kito bewedi de lodi o e bangatin muidong sabolimamui imuntiti kan en kalaway comedy okay so niya kokono pen mawin na sililop abil pointa okoy sangren men Israel kan me so ko bakos ko sayak chais chana ne men Israel lopan at ngol dikit nen lopan porque kauno wong men Israel akapan kopor ke Israel pain to pok chailen jojo a kauno wong ama ko pain to kan banalota chai lose okay so ko ba songan ka wait na markia Amasaya arkaina moren saugopo. Ayatue moni silver mi puan general taro. Diyan ayatue moni ko van lusang wi puan general tar. Saugopo absabang batuan. Kauno bangkatin kasapal dong komwi. Wayo melaut sang. Okay, so go back. Mama sanen marain, mama sanen kopor ke got, kau kawit nan markin sampaman, mau yakel. Okay, amasaya are kapurela sombeko negatin painda, o masani yung rail and kokola nanarail wasa. Rea kokola niar dengar pan men sudako. Pergi remenian pay. Amasaya ori nan kapet ke lailta o kachta. Kachuki sapolima karis ong nan wasan o nan wow sol valley of salt nan wow salt at wasan now no rea
Mawan dawasaw o kemela sombeyan idom nen o bil kalawedi sombe nen rea watang sombe salidigo bon kuman paipala peo nikanium sela rea kasay rail di la pa ki wata la pon wasay lela o sigan rail di la rail are mela ba nan chakay ko nintokan rail wachawi wiyawi men Israel ko me amasaya sota moitong reniyang nginan mawen ap mawen yung atar kani mwen suda okay ni Israel mi po yung mamawin yung menitom ko puin makapurpurla sang rende yang patong men Israel ko makapurpurla rende yang mauno rokodo mauno men suda an nan markyu awasao nintokan rar wachawi wiyawi men Israel ko me amasaya sota muitong reniyang minimawno ap mawniyong kani mwen suda kan me minan pungan Samaria o bet oren rekemela sombe silikit o wasang tipusaw lodi toto anso me amasaya katen sapalto o kalawetier menitom kan katuku koto ar tikitikan anikan tikitikan anikan maunong meliki ka warel sansal chakay ka koto aral tikitikan anikan katkiti yang niwasan kautak wa koto kasanewe nanaw ape na wasan kautak o wiyak kautak o isik warpoma wang rail so isikata warpoma kan ititik wiyak ya kautak kong sansal chakay kan metinenen kalingar-ngarya ta kauno iap katin kataralang ren amasaya sogop man sogobo ap itingi patuan dama kom okay look yang wayon da kawit lepor dama kom kak kaudong kiyong goten likikan mesota kakan pain kapitala na ramasakan sang pano omun manaman giso so ko ba ko dei banawi dama ko kola maunong aramas mean ko takan kot manen so ka kamaura la aramas magkemela ko akapwato kot manen kor kautokong okay so kasambala kay ba mag-gesture po na sa kotran kinganen Pohnmwahso si jen mangan toke kimatamataw tawiwiya mesotare kauno inenenong yang po ki kauno men chailen pongi ikele isa jealous God good jealousy igot luwakaman kaitek luwaken sapay rairap luwang ki child there pongi okot me Mour taleng kopor ki mon so kopo apan kotela apalio oi pato bo kanakela pato e apato an metia sawyer me kot katin kupuratar en kawi komila wegi amo wiyatar me bugat koros o bonsoso akawit okay se yani udi jawasa na storyo kan bawo wato kola ll first yesa kwalu imsaklao ll ratu to yesa kwalu imsaklao ban udi tan yesa kono wasani duan atel wiya kaskas kulki ayo
I mean what ko sa po mi wiya ki ay quiet time mi wiya ki ay wasang watawat meditate 2 and 1 A1 me pansan sa long ka Pohnmwahso sutra rapaki sa pulmong ko kawit sutra rapaki sa pulmong ko kawit na natakasandi kan data para war tu data matangin sapen lokolar mawon ang munjiji parpon sansal chakay kan niral tipso ko sampalakan o kotoro kawata nanawasan kautak o wiya kautak ko chel turin story sa nan men Israel ko story Moses sabi turin mongyongan aramasakin turn turn sang god kay pak chay bigno wiya ab chay kinga iko sampalan chay len watak store ko chay ngowiya chay kin chamanta yan ngen saraw kin tatong kita me chay watak na puk sarawi kadengya chay Mour chay kin chamanta karasa ba may bang yo kapakapki sawasen ko joy katkito ay manokela rasan storyo okay amen pwegi amen sayron kia baba ko chachane uya ko prangkot apo soto all are dead ikisana amen sayron kime mga indok yaki ko jen ligi kan answer mag Japan sotra 100% mongyongan bakonggot Japan chokatame karakterin Pohnmwahso men Pohnmwahso kauno tame chawiya Pohnmwahso tuwa sutra chokot nana chai bilibil pwegi Japan sutra chokot nana chai kosondi de bilibil de tame chai bangwiya Japan mongain po Japan sasaki kauno are wasa Japan watak storyo kodi ekamala emela na markio migos kusoya anso nanarer me yudio so kobo asoyer pwegiam so beisang god kauno pan kawayukala gesu mimen kakela kayang ketel wis tatiki kasompalen terma mor Pohnmwahso chaka kulian kita ko tokotme kulian kita ko takel kulian kita ko takoporopor kulian kita ko ni temoni kulian kita ko singokan miliki okay tepiru ya try ko santi punsa sakot emirni Pohnmwahso eu megen bin kawet hiay Mour sujaja man wat buk sarawi Pohnmwahso mongot emangai chan kasawi dapat Pohnmwahso sejaban man wat buk sarawi Pohnmwahso okay pwegi wat buk sarawi melen mekcha bakonggot chawat buk sarawi tamen watawat tamen asa tamenen masanto wat buk sarawi agitong chailan kelanan Mourin solang kapaka agitong chailan kelanan Mourin solang kaidek puko kaima it's a breath of life kitabana nanak kapaka wat buk sarawi bechangke kelal nanata Mourin solang armak cakang wiya pok capanga kite sutra time chakasaliang got me Pohnmwahso nan Mourin solang chapin wiya achakoyo just churapaki just to men konagong got ni kapaka watawat kasaleta ta aktuko ko propor ke kauno again may banat ki solang ayap kadrop sili jay to token puko te kalok sili absurda paten kapaka absurda paten watawat ikasalayang got may sotra liki day so ko propor ke day sotra changa uyaki I was on rock te parapay sawasapay okay makano bang kasawi atam Mour kita lalapoteng kapaka pro watawat pwegi kita keleki pwegi kita menalesang pwegi kita pongi amak chaban solanga chapanga ko watawat chapanga ke kapaka chabana samak chama Mour ke pena trakel obil eu karakteran Pohnmwahso mon god okay
So magchasutrakin kapakapo watawat pakmak renkot. Pakmang kitipatrakan. Paki yang kacang kainang yang kacang. Watawat kapakap. Po imunti jitem ko toka child Mour. Amen. Chay kapakape. Kalanganan komis yo akot kaun labalak kalangan kiyang komis apal mo masanang gate. So say gate ranwit kamadang gate. Songkang koros misapang wiya wasakan misapang kola aramasakan misang kosayang olot kosaya yang red limbagan ko to Mour Mour magam gatan ko por peren ki kay den sinceran ki temen sansal ki abon whole Lord that ay kapakap o Lord God kat ki yang gate prayer life sempatan wiya kapakap and so koros wasan losong pongi sapol mo masan ale sapol mo makaway dan so koros wasa sutra kena sa me koros and so koros ni maran count Jesus mawiyat count at sang Mour kukulata. Amen.